Kani ke channel ke ngakot nang ya ki artis ki ba hang ni ale sene ya yang ni tan na mari mana ane ole mai ole sa te ni dia oma dia pelang ni sa so la da phi kwa ban pe arsi lai sin pat fila ban check aka channel ke lai ke kani ba punya ya kani ka all Meghalaya Talent show fila ban check kami closing side di film production. Okay, mentang yang orang baru kum ketak bagi eat bagi setelah i bareng bagi kum deng. Hari ini saya pun play music video dengan Pak Syah di biang biang. Biang biang. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Please release this music video. Naka film Sianti'haka. All the best. So, kita ajak sampai 3 jam. Come on. One. Filawan penja kena video hak channel ke bala ai closing side di film production so bhai subscribe lupai